Nek step perngap kinoilam ka Confederation of Riboy People CORP krum dingye circle hapok kajingalam do samla binel nongrum kumu presiden usamla bi kerbok harsentiu vice president samla R Moyong sekretari lembat kinoilam ka Eastern Zone hapok kajing sakilang do uba Ashok Kongset kilayo banbat ya ki artli ki naik supar ki balakit ya kumpa palat nyopongut ki barjela nadhubri Assam banik bupat syanomba Shillong kinoilam bagi dekot ka CORP ki bala penyor bahaya kayat kayeng ki kali ki bakit pasenjar da kajing temu banyada na kajing yo rung kerslep ki bar jela spok kane kajela khamtam hadin kajing penmi ya kathup NRC da ka Assam ki la penyor bahaya kayat kayeng ki kali bala penap shrip ikiti ki bos ki bodon yo number AS01JC 1899 bat AS17C 7000 hasurok ba ha umyam Riboy district kawai ni kiti ki bos ka bala persang manpet krat na kate kajaka hadin bagi dekot ka CORP kila penyang yaka Henry hadin ka jingktong ki dekot ka seng kila yobat biang ya ketika bos hasumer umbang hadin bala yobat ikiti ki barjela ki bomsem ladon ni kino ki kot kisla katkum ka NRC nakaliang ki dekot yang ketika seng kila lik penpai biang ikiti ki barjela syapo Assam nakaliang ka seng kala kun tujur ki bord district khamtam ki nong trei ka infiltration checkgate ka bodon habor ni hat manchim khia ban pengor bha ya karung kami ki barjela ki ba persang ban petwir syapo ka jela Meghalaya hadin bala pelat ya ka NRC da ka Assam. Ini nak Confederation of Riboy People. Jom kita pergi Sokia ke Bakrau, ke Jinjele jom kini ki barjelama hadin bala ada bentlai ke NRC na po Assam. Ini ba mentapa yang kini ke step mengai kublin ko ni ki unit na po kundingye circle na ta ke Eastern Zone. Di bala simkha syadu rotamo ban bat kini barjela. Belawan kita artli kini ki bos ban kita sa Long. Gaya-gaya ke bangi Sokia ma dari Riboy gede ke Wei na ke distrik ke ba Barung